Ka Sunaperdi Tourism and Economic Development Society depan man ko ye lai kejat desa amit trekking camping cha ulum ba bo ba kong ka depan man nadu ka arpau litri uniu benai we de pengkut hagani ka arpusan tering. Daya sa ale chimit hakiria ka wa hapo ka narpo wildlife sanctuary we chimit won harut ka wa lukha iwa chanin ka chanong khadum iwa jangai arkanta de walai kejat na khadum. Ye ni waro dale de we yo bor na kachnat wildlife Nei daw wa ulum muhapo ka narpo wildlife sanctuary we de ya luti ye ni ilai kejat de ki wa kre ka chanat wildlife de wa lang uchan bor kilau wa man kam ranger officer u serpo beat forest officer Sunaperdi beat wa ki katu kat ni ki wa kre ki wa chimbenta hagani ka lai trekking to uchi bor wa lang wa ki bru yang o de wa lang u Dr. S Mumin in charge CHC Klirian de lang wa ki wi ki wa he wa ki khnro na ki chnong wa pher de wa chimbenta le phawingun Itmu yang ke society hawa penman ya gani ke trekking to yo de khmat yo ni ulum wa bananam ha thain narpo we kam ju hapo district hi wara kawi ini mani le kam chibenta wo penchlu ya ki wi wo timit we wo maya ya ke bairam au ye wa de e da wo bo wo tho we heju ipor yo ye chai ikhia kanarpo wildlife sanctuary to ko he san phakunde ponkhinde square kilometer ye ko wa de timit da ka sarkar na do usnem arjar khatso Neliang UKS Suciang Presiden ke Society Uttarakhand El Keempat Sekretari dapat sengaw ye kemen we de ingu ke yo belai we de ye wo penman ya kam gani ke trekking de we pendep ya kakat kam we de temu we angnon Neliang Uttarakhand El Keempat de ongu wa ke society ulai ke cekman wo penman cucu ya kam gani ke trekking hakikat tu kat ni teli kita wa pau nam hapo ke thain kenang wo thu wo chem ye we hapo ke ramau de ule ye ro ya ke chnat forest Nei baha wada yu jangai ka wo penne pensa ye rben gani ka khlu IWM ye ki din ba dengsan. Kejingga kejat kejongi ke trekking bala pelong daga Sunaperdi Tourism and Economic Development Society. Laduk ka arpalai terik mensisgi jong benai nombar senam arpu arpalai ilami nang tena artasara bat ni samit ang teha keria kejeka ka bahap hapo ka narpu wildlife sanctuary. Te Menin step dang step ni bujang ini na kerja ilai ban yuk jat ulum ba bo bakong atau ulum ubang ilai temu tumka society bat ni lang borok bai sementah kena kajing kejat ni kwa ban yuk jat temin borok ni yo ban yuk jat yang tau ulum 26 ulum ba bo bakong te marsidat bai songkai sepangapang te ulum ba bakong menin ngiwan hiar kaki sini sa waluka bat menne kamit niyo ban samit hangne hawa lukang ke mentah ke dia kesini kawat ke balai ke kesini arpsan trik mentau benai nombar senam arpo arpalai mening ada ban jadi sah bani bam jingbam ban mentah mingkremi nang ni nawa luka ngek jat lenter haduk lai kenta begini poe hadum begini lai pai sela jong ki misam kena kaliang jong ka society ban na kaliang jongi barok ke bai sementah kene ka jingek jat nisnyo ban aingu nongkong ya try boleh nong bu nong thau bala sumar balari ni ke jingek dan ti jungi kram don kunu ka jingma aingu ya boleh namar kene ka jinglek bha bat ka jing isnai ka jongu bat kumju nasnyo ban ai khublai ro ya katnat wildlife department ke bala guide ini ke bala sendran ini tinlung ti ni hakene ke jingek jat ke jongi nadu mensisingi menin bat mentah Kublai sibun ni pi ka wildlife department ke bala ai jingbit ro ini bengek trekking abat lai jingbit ini bengek jat hapo kene ka narpo wildlife sanctuary berkumju ya borok ki baya simenta ngampu aban khot kerteng wei kublai sibun ni pi bat ai bakani ki jat ni menta ka singin penkut no ka jing penkut ka jing menta ka sing thado bengin poe sala ke jong ki ngisam kublai sibun kublai siajar ngo